Hey Dolly. Angani bathi belungu banemali shem. Belungu. Banemali. Benginalo munye umngani wami bathi hey belungu banemali shem. Ngiyajabula ngisho belungu banemali sho ukuthi ufuna ukukuniketa imali yabo. Uthatha imali la. Belungu guys, ngiyavuma banemali, ngibuye nje abantu bethu ekseni. Yeah, hamba uthenga amapendi shem. Ibukeni ukuthi ngiphi? Hamba uthenga amapendi. Guys, nemali yemapendi, ngisenge wapi? Angathi dokuthenga ithatha. Ayisingathenga leti phaka. Ngiyadlala shem amuthenga just ufuna ukuthenga ipendi bathi siphaqo. Mara nangoyithenga lo uyongikhethisa ugode ekukhetheni vele uyakhona ukwenda lokuya kume njani kambe le nto emngani nikumisa kanjani vele kanje awusongibuda ama question mina ngitata no ngakubona ukhethela lomunye wena ngibosithe akusimi bosithe mara wena bowuyibambile wathi wena lena ayisi right thatha le uyayibona yebo so nami bengicela ke mngani wami ukuthi uyongikhethisa le size because masifika kulokwethi iphaca mina ngikhona angiyadi ne-size yami ungakho just mina ngingaka nje kutonginene utawuthatha le extra large ngiyadlala shem ngiyadlala shem guys ngiyabona belungu banemali guys ngiyadibambeleni yabo ekseni faka la utawukhohla khona bese uyashawa ungena ebhavini namuhla uyathola imali phela ngishawe eshaweni yakhe lo nethi nakaphuma nyangena anginanzaba ke le sine le belungu siyashare so uyaganga Dolly uyaganga ba anginanze mase ngihambe bye bye